Predsjedništvo, poštovani predsjedniče, prijatelji, saborci, saborkinje, dobar vam dan. Donosim vam pozdrave iz Vojvodine, iz Banata, iz moje Kovačice. Iz ravnice koja čoveka uči nekim svojim principima. Jer u ravnici se, znate, sve jako dobro vidi i zna. I teško je se sakriti. Sa prostora na kojima vekovima žive Srbi, Slovaci, Mađari, Rumuni, Rusini i mnogi drugi, gde smo vekovima učili da je svaki čovjek podjednako važan i vredan. Moja Kovačica je nekada zvana Evropska opština Kovačica. I zvali su nas Evropa u malo, ne tako davno. U moju Kovačicu je nekada su dolazili Rolling Stonesi i Alain Delon, a sada hoće da nas uvede da treba da budemo srećni ako nam dolazi Maja Gojković u posjetu. Ja sam, dakle, Vojvođanka, Srpkinja, ali i Slovakinja, kosmopolita i pre svega jedna od vas. I zato je za mene velika čast i privilegija što sam danas ovde među vama, takođe slobodnim i uspravnim ljudima i deo ove velike i sve veće porodice koja se zove Narodni pokret Srbije. U ova smutna i mračna vremena, kada svi menjaju pravac kako vetar dune, ja sam ponosna što mi ne idemo kako vetar duva, već se držimo nekog svog puta. Dok drugi biraju da se povinuju trenutnim i često kontradiktornim tirovima gomile, mi idemo i radimo pošteno svoj put za koji nas je narod birao od lokala do Narodne skupštine, ali i Evropskog parlamenta. Jeste da zbog toga sve češće trpimo nepravdu, podmetanja, neistine, ne samo od vlasti, već sve otvorenije i od onih koji su nam do juče bili saveznici. Ali mi znamo gde smo i zašto se borimo. Narodni pokret Srbije i Miroslav Aleksić, naš predsjednik, zahvaljujem na tome što nam daju prostor nama iz malih sredina da radimo i govorimo i mi se trudimo da to poverenje i opravda. Moj odbor u Kovačici je primjer da je sve moguće ako imate dobre ljude, jaku volju i složen tim. Mi smo tim koji je počeo od nule, bez privilegija, bez prostorija, bez resursa, bez ikakvog političkog iskustva i predznanja. Sad menjamo svet oko sebe onoliko koliko je to u našoj moći. Mi smo organizovali lekcija posle posete predsjednika, pokrenuli smo u našoj opštini donacije za studente, podržali smo nastavnike, podržali roditelje, izborili se protiv deponije koja je planirana na najplodnijoj zemlji, pokrenuli inicijativu protiv novih vetroparkova koje planiraju da posade svuda širom naše lepe i plodne Vojvodine, ali i Srbije, bez ikakvog jasnog plana i strategije. Mi smo glas svih ovih ljudi u Skupštini, na ulici, u medijima, u školama, ali i na trgovima. I htela bih da kažem i ovo. Vojvodina nije prazan, ravan prostor. Vojvodina nije parče zemlje za nečije eksperimente. Vojvodina nije rasadnik vetrenjača za tuđe profite. I dok nam pričaju o čistoj zelenoj energiji, pokušavaju da nam podmetnu svoje prljave interese. Dok obećavaju razvoj, ostavljaju nam prazne kuće, prazne škole i pustu zemlju. A ko ne čuva zemlju, taj ne čuva ni narod i njegove interese. I zato borba protiv bezumne gradnje vetroparkova nije samo lokalna borba, već mislim da treba da bude više od toga, možda čak i nacionalno pitanje, a svakako pitanje časti, ništa manje od rudnika litijuma ili izvora vode koje neko želi da stavi u cev. Jer ako dozvolimo da nam uzmu zemlju, uzeli su nam sve. Meni su, možda neki znate, uzeli ono što sam najviše volela, a to je učionica. Radila sam u njoj 10 godina, oduzeli su mi poziv, moje porodici prihode, meni narušili zdravlje, mislili su da će me to slomiti. Mojim učenicima oduzeli su nastavnicu srpskog jezika i razreda. Nisu me slomili, evo me ovde. Čim ste ovde. Zato pozivam nas sve da nastavimo tako i dalje i pokažemo da nije slučajno, što bi rekao naš predsjednik Viki Aleksić, baš nama zapalo ovo teško breme,
da isplevimo ovaj korov koji je zahvatio naše institucije i da vratimo pravdu u našu Srbiju. Hvala vam puno.